Ipdia sampai baro sa YouTube channel kapla aipteng ka BM Solar Technician. Tementangan pen EP kumno wa pinchna u change our switch. U change our switch uday uta uba ngi connect lang ya u generator ringkat bat kalai. Sibul ada lep light ngi led on da u generator. Nai menta pada ha ngan pen EP pada ngan pen EP kebede ba ka solar bat kalai. Te lada sibuk kalip kalai pin mek dak solar. Lada kalame kalai dia pin on nak daka light. Dengan hikai pi ngan hikai pej haka DC. Marbalai baka solar hi kadai kamin joka hi kadai pe DC. Hoi jan ki yang ki bakam bit kambiang ni kamrus pa ki convert naga DC syak AC daka baki pin kam inverter. Renga padengan pen i pi ka bakam duna ka jinglut sem daka bangin penon kam bait dah ka solar direct bait bat ka light. Te sibuk no haka DC hi kaduna bha jinglut disap kani di ka solar ka banga jupenon kam bat ka dor jawan ka solar kani solar panel ni bateri bat u bol ka song dor lai haja tengka tementa pada uni power supply uni power supply ni connect na light ba uni bol ni pada ngi connect ha ta rukom ben ba sibuk ada ka lip ka line in penme ada ka solar tapi kemnungan le connection mah. Teban le connection ngin penon kam da omni two-way switch. Dengan batai uni pada ude power supply mo uni supply ya ka DC. Sibuk na nang ni rong pi penrong halai ang tai teka lai hi ka AC banang tu karung hang ni kapun kalasha DC. Te kunungin connect mo pait kane ka video hado pandakut. Dengan sim betang ya uni face. Ni basama to ha ka AC ngi ong face kan ba ha ka DC ngi ong positif. Sim dau ni pangin pendai hang ni. Nang ta uni besar bawan holder ni imprai hang ni pedang apa pedang mah nang ta pade ngin sim sa wai ya uni pade ngin penrong ha bateri uni bateri uni besarong kena hang ni harum Hadin nang tu pada ia uni neutral dan u positif au negatif mo hadisi ang negatif ni bah ka AC ki ang neutral pin pandai lang ni haju barawan ni bawan nak power supply pandai haju tu Banang ta uni uba haubal ni wana holdaro in pelai lang haju ni. Tuh. Tengin tak selektif kenang ba kenam dan kecing shot.
Ta uni wayar pada in pendai ha bateri tai. Tini basau in pendai hang ni basau, bat ni bayong in pendai ni bayong. To mentah baru ngila dap men connection in peni EP tepe pihak bekerja nang ni kan. Penang ni pihak sharom kum tu pikame kawan na bateri. Kapnya sanang kum tu kawan nak kalai tang ba ngihap konek hang ni kan. Te mentang peni EP ngan konek no halai no. Ni ngan konek no halai. Konek no halai. Tu pengan on no kalai no. Tu pai la me ni kala me te sibu pengen peni bhai pi mo pai kala me te sibu kalip kalaj mo pengen pelip nang ni pelip nang ni tu kala lip kalaj dengan on nang ni pada ngali on hau bateri pai tu kalawan baik na ni bateri te sibu menta kalaj kala me mo pengen pen me nang ni tu kalaj kala me tingin on no sakalaj gi nang thi mana nang ni ngin on sanang tu pai kawan sakalai tapi ni biang pi pai sibu kala like kala alim mo pai kala alim dengan put no ni khana wan so dengan put no ni pai tu kala put tingin on minang ni sau bateri tu kala me ta pai in them no ni dengan on no ni ya kala kala me tu dengan on no tu tenang ni pada kan on no sakala in sejerong tu pai tu kala me tebat ya kan ni pada yang ni bateri pada ngisat dah kan ngaselapan kan ni uni ala ale connection ni di bawah na bateri ni ona ni ka selapan nang tu usyat ya kan ni bateri pakai ka pliang pedi ben bu be sabar berap sakan tabu be sabar kelas syat ni bateri sedang kom tu hi kuble sibon ada pi tenat dengan ni video jonga te soba ban share ban like ban subscribe na kam ta ki videoในระดับพิมพ์ส่งทั่วโลกพิลามันจะคอมเมนต์มันสับไทยชายพี่ระดับพี่นั่นก็นึกว่าจริงผมส่งทั่วผมชายฮัลโหลอันนี้ก็บางอาบัตไตมั้งอ่ะแต่ทางคำตาฮีคงไม่ได้ชิบวนที่ปารอ